No, avuxeni matsonga ma ka hina Mr Romantic mfana wa marando ka YouTube channel yo. So namuntlha hi ta vulavula hi Manyangatsi, hi vulavula hi Benny Mayengani and Mr Post. So but first of all, I wanna give credit to my baba Jara Kula Mbacha Danona Ashiti for reaching 10,000 subscribers on YouTube. Yeah, like mintirho leyinene ya tirheliwa. Vamhani va loko mintirho yi nga vulavuli vona va yi vulavurisa, so ya va khensisa ka mintirho ya vona ka YouTube. So ni ta rhandza ku hi vulavula hi Manyangatsi tanihiloko ni va ni mentionini ka topic ya hehe. Ni ta tsundzuka ku malembe ndzhaku a hi vona Manyangatsi loko kha a analyze music wa Benny Mayengani the president na Mr Post. Yeah, that guy loko kha analyze music a favor Benny Mayengani than Mr Post. Swiswa leswi a swi analyze a swi favor ngopfu Benny Mayengani. And a swi wisa nqambi kumbe a swi dlaya nqambi Mr Post. Says like that guy a tala ku vula ku music lowu tlangaki hi Mr Post ka Dengalas record a wu na matimba ku tlula loko a ha ri ka Joe, la a vula ku dimani a yi swi koti ku yimbelela, dimani a yi tlheleli ka Joe Sherman. Says and then sisese i swilo leswi a swi ri le ku dlayeni ka nqambi a swi wisa Mr Post. Says and Manyangatsi hi nkarhi walowo a ri against na Mr Post. Says loko Mr Post a ta ze a create risimu kumbe a endla risimu a befa Manyangatsi, i n'wi befa ka swilo leswi na ye swi nga n'wi twisa ku vava, ka swilo leswi nga fika swi endla ku moya wa yena wu nga ha ri kahle. Se and then hi vonile hi December loko Mr Post a humesa risimu leri nga fika na rona ri va ri ri na matimba swinene. Yeah, like that guy beef ya yehe beef leyi a yi swekiwe yi upfa, like a n'wi bifa na hi vatswari va yena. So a yi beef leyi a yi vava ngopfu, swi tika ka Manyangatsi hi December. And loko kha u languta a wu ta swi vona ku Post di twisiwe ku vava hi Manyangatsi, like Manyangatsi a ri yise hansi loko a ri byela ku a ri koti ku yimbelela. And u vona minkarhi yin'wani ku va ku byela ku a wu swi koti ku yimbelela ku na vanhu lava va believer-ka we ku ri hi vuyimbeleri wa swi kota kumbe wa swi kota ku vuma, mara ku na munhu loyi a kota ku a teka tivhidiyo loyi a nga against na we ku a endla ku production na we kumbe music wa we wu va wu ri hansi. So hi yona mhaka Mr Post ri va ri befile tlhela ri va ri n'wi befa hi vatswari cause ri twisiwe ku vava. So hi vona Manyangatsi sweswinyana for a very long time Manyangatsi a nga ri le ku posteni ka YouTube. The reason leyi a yi endla ku dimani a nga post ka YouTube timhaka ta vulavule ngopfu hi Benny Mayengani na Mr Post. Says that guy a tala ku vulavula swa bad Post, mo vona. So loko sweswi a fanele a vuya ka YouTube a ta posta hi tinqambi letimbirhi. Says a ha ri le ku kumeni ka ndlela ku sweswinyana loko a fanele a vuya ka YouTube i yini lexi nga n'wi endlaka ku a va relevant ka YouTube. And loko ni kha ni hleketa ni vona dimani i vone ku va a jikela Benny Mayengani kumbe ku va a vulavula swa bad Benny Mayengani hi swona swi nga n'wi endlaka ku a va relevant, hi swona swi nga endlaka ku vanhu va kota ku va n'wi follow ngopfu ka YouTube. Mi ta tsundzuka ku Benny Mayengani i nqambi leyi yi nga na ti-supporters to tala. The moment u posta hi ka YouTube swilo swa wena swi tala ku swi va swi ri na ti-view ngopfu ku tlula ti-artist leta tin'wana. Ni vona Manyangatsi sweswinyana i le compare-ni ka YouTube ya Sol Makamu na ya Benny Mayengani. And ya Benny Mayengani i YouTube leyi yi nga ha ku endliwa this month, and then ya J1 Sol Makamu i YouTube leyi na yona yi nga le ku endleni so ka YouTube. Like that guy ka YouTube ka hi Matsonga
and na ku ta vula ku hi yin'wana loyi a leader-ke loyi a trendaka ngopfu ka ti-YouTube, just that swilo swa yena swi na ti-jokes ngopfu. J1 Sol Makam i comedian misa loyi, like even na loko a va a teka i video a tshame na munhu, loko a kha n'wi pfuxela swilo swa yena swi tala ku va ku na ti-jokes, ma swi twisisa. Hambi a kha a pfuxela munhu swilo swa kona i swi ba as ku ri joke nyana, u kota ku endla ku munhu a vi kahle a tsaki, ma swi twisisa. Like swilo swa yena swa entertainer, like hi nge compare YouTube ya yena na ya Benny Mayengani, ma swi twisisa. Because Benny Mayengani ya ku entertain vanhu, la i posta ti-performance ta yena, ma swi twisisa. Mara J1 Sol Makam wo entertain, wo nyanyula, ma swi twisisa. Like na loko hi titwa hi nga tsakangi, ha swi kota ku hi searcha Sol Makam, ma swi twisisa. And then hi yingisela swilo swa ti-jokes swa ku hi tikuma hi va hi tsaka hi ndlela yaleyo. Vana mara Manyangatsi hi ku sweswinyana against na Benny Mayengani i le ku comparing ka swilo swa ku fana na sweswo. So ni vona nga ku demand i le ku dlayeni ka music, ni swi vula for third time sweswinyana ka YouTube ya me. Like hi vanhu hi tala ku swilo swa ti-YouTube hi swi landzelela ngopfu, and ku na van'wana u kuma ku hi swi landzelela hi mbilu na moya. Like ka YouTube munhu i posta ti-opinion ta yena, a ko va hi vanhu hinkwavo va vulavulaka ti-fact, ma swi twisisa. Like van'wana loko va kha va posta swilo swa vona va posta leswi swi nga relevant ku YouTube ya vona yi tikuma yi va yi kula, kumbe vanhu va kha va view swilo swa vona, kumbe va posta swilo leswi va vonaka ku swi ta va swi na ti-view ta ku tala, ma swi twisisa. Like van'wani va nghene ka YouTube business, ma swi twisisa. Like xin'wana na xin'wana lexi va xi postaka va tsutsumela ku ti-YouTube ya yena yi fanekele yi va yikulu, kumbe yi va yi ri na ti-views, ma swi twisisa. So ene swilo sweswo swi dlaya tinqambi. Like loko fika ku khuluma swa bad nqambi yo karhi, a wu le ku kuriseni ka nqambi, u ri le ku yi dlayeni, u le ku yi yiseni hansi, ma swi twisisa. So a hi tshikeni leswi swa ku hi compare music, like hi wu compare hi ndlela leyi ka yi nga ri kahle, wu jikela tinqambi. Wa vona loko u ze u va vulavula hi nqambi yi hetelela nqambi yi khumbeka moyeni yi tlhela yi ku bifa, ma swi vona ku a swi tshamisekanga, ya va yisa lava. Ya na mina na vulavula hi nqambi, mara mehe ni vulavula hi nqambi loko u kuma ku nqambi yaleyo yi tlanga swa ti-beef, yi bifa vanhu. Beef a ni yi promote, ma swi twisisa. So that's why loko no tikuma va ni byele nqambi ku yi va yi be chaka kumbe yi va yi be mbotsa, hi timhaka ta ku a ni promote beef a ni yi promote, ma swi twisisa. Ni lava ku va na peace ka vuyimbeleri bya Xitsonga. So Manyangatsi hingwanya ni la ku ta vula ku tshika ku hi dlayela tinqambi ta hina. One thing that you have to know ku Benny Mayengani a nge ku beef, va ringetile va Mampela the boss, va ringetile va Caterpillar. Benny Mayengani befa letikulu, Benny Mayengani wa ti tiva leti a befaka tona. Loko u ta tsundzuka kwalaha Benny Mayengani a nga fika a endla beef kona, ma swi twisisa. Loko a ta sungula ku beef, vanhu lava a nga va beef na sweswi wa ha va beef, ma swi twisisa. Wa ha befana na vona. So na ku ta vula ku wa va tiva vanhu va yemisa luya, wa nge ku beef. U lava ku ringeta ku u va relevant ka YouTube hikuva u tikuma u vulavula swilo swa bad hi yena, ma swi twisisa. Swi kahle ku munhu a lava ku va relevant mara hi nqambi yo karhi, mara a tikuma a vulavula swa kahle hi nqambi. Hayi ku u lava ku va relevant ka YouTube mara u le ku dlayeni ka nqambi. A hi swona matsonga ma ka hina, a hi swona. So ni kombela mi subscribe ku channel leyi yi va yi kula. So na mi khensisa hinkwenu mi kota ku va mi subscribe ka channel leyi. Inkomu.